Igua tabe tiramban ni mani tua kali pangimani parayanta. Tapala narampa tali ngaduan tatape namaya maya suling pak perengita. Kira nang gaya api pemesa ngamaratun taki pepes salirare di pak gantian nama karaing tatanda malesona katongkonan tatoding marorongan na karampuanta. Ya betul katongkonan kamaritinan na nenek Yori. Katongkonan kamaritinan nenek Yori tumba parang di kandang batu silanan. Rampo pakasal lebung turingi nang babintin tondon saririna. Rampo marjina telong tutun maukuran matokuran laki. Rampo metanda malik min patukaboro lako cucu alin dan adik-adik. Tole parapo met patumali lako cucu alin sisola adik-adiknya. Katongkuran kamaritiana keluarga almarhum Nepito. Almarhum Nepito timba pada di tinori mekendek. Rampo metanda mali mempatu kaboro lako papa pirla. Katongkonon kamaritiana ati rampan timba pada di tinori mekendek. Rampo metanda mali mempatu kaboro lako papa pirla. Katongkonon kamaritiana nenek sena strek ambe pedi. Timba pada di tinori mekendek. Rampo metanda mali mempatu kaboro lako papa pirla. Katongkonon kamaritiana nenek Clara timba pada strep mama Eli timba pada di tinori mekendek. Rampo metanda mali mempatu kaboro lako papa pirla. Katongkonon kamaritiana nenek Napino timba pada di kandang batu. Rampo metanda mali mempatu kaboro lako papa pirla. Katongkonon kamaritiana keluarga almarhum ne Elga timba pada di tinori mekendek. Rampo metanda mali untuk kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana nenek Redi timba pada di Palopo Saluampak. Rampo metanda mali untuk kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana keluarga almarhum ne Pailang timba pada di tinori mekendek. Rampo metanda mali untuk kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana nenek Renal timba pada di tinori mekendek. Rampo mempatu mali lako papa pirla. Katongkonan mama Renal timba pada di tanah merah Merauke. Rampo metanda mali lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana ambe Bali timba pada di KP Tinori. Rampo metanda mali lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana papa Rizal timba pada di Balarandanan. Rampo metanda mali yang patu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana papa Nadin strep Elling timba pada di Timika. Rampo metanda mali yang patu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana papa Pino timba pada di kandang batu. Rampo metanda mali yang patu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana papa Eki timba pada di tinori mekendek. Rampo metanda mali yang patu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana Yusuf Rampan timba pada di Pindrang. Rampo metanda mali yang patu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana mama Fares timba pada di tanah merah Merauke. Rampo metanda mali yang patu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana Obet Rampan timba pada di Asiki Merauke. Rampo metanda mali yang patu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana Mama Rekson timba pada di Tinoring mekendek. Rampo mempatu mali lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana Leo Rampan tanah merah Merauke. Rampo mempatu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana papa kaca timba pada di Balarandanan. Rampo metanda mali mempatu kaboro lako papa pirla. Katongkonan kamaritiana keluarga almarhum Paulus Biring Kalalembang. Keluarga almarhum Paulus Biring Kalalembang timba pada di Kaduaja. Rampo pamanda tampo limbong narara makamban. Umpabitin sapan minangan abukutang si piaderan. Rampo metua. Katongkonan kamaritiana papa Cengceng timba pada di Sadan. Rampo metanda mali untuk kaboro lako papa Sindi. Katongkonan kamaritiana papa Cengceng timba pada di Sadan. Rampo metanda mali patu kaboro lako papa Airin. Katongkonan kamaritiana
Papa Arian timba parang di saluran dan batu. Rampo metanda male batu kaboro lako anto batu Pak Sindi. Katongkonan kamari tinana Mama Arian timba parang di saluran dan batu. Rampo metanda male batu kaboro lako Mama Airin. Katongkonan kamari tinana Mama Gideon timba parang di Makale. Rampo metanda male batu kaboro lako Mama Airin. Katongkonan kamari tinana Nenek Gideon timba parang di Salu Karondang. Rampo metanda male batu kaboro lako Mama Airin. Katongkonan kamari tinana Papa Alias Krepsonda timba parang di Jayapura. Rampo metanda male batu kaboro lako Papa Pirin. Katongkonan kamari tinana Papa Dio timba parang di Jayapura. Rampo metanda male batu kaboro lako Papa Pirin. Katongkonan kamari tinana keluarga almarhumah Indo Baru dalam kurung Sinna timba parang di Taneteran dan Batu. Rampo bedana taruh tosioso tuna atau situran dadi rampo metua. Katongkonan kamari tinana Mama Ika timba parang di Pateke. Rampo metanda male di batu kaboro lako Indo Marcel. Katongkonan kamari tinana keluarga almarhum Nenek Agu timba parang di Tinori Mengkendek. Rampo metanda male di batu kaboro lako Papa Pirla. Katongkonan kamari tinana keluarga almarhum Papa Gelpin timba parang di Panglokoran. Rampo metanda male di batu kaboro lako Papa Ita. Katongkonan kamari tinana Nenek Ike timba parang di Rantelemo Buntang. Rampo metanda male di batu kaboro lako Papa Dean. Katongkonan kamari tinana Mama Ike timba parang di Makassar. Rampo metanda male di batu kaboro lako Papa Dean. Katongkonan kamari tinana Indo Alvin timba parang di Rantelemo Buntang. Rampo metanda male di batu kaboro lako Papa Dean. Katongkonan kamari tinana Papa Keren timba parang di Makassar. Rampo metanda male di batu kaboro lako Papa Dean. Katongkonan kamari tinana keluarga Nek Rinto timba parang di Pabuaran. Rampo metanda male di batu kaboro lako Mama Piren. Katongkonan kamari tinana Nenek Tison timba parang di Topondan. Rampo metanda male di batu kaboro lako Mama Iren. Katongkonan kamari tinana Indo Selma timba parang di Keperan dan Batu. Rampo metanda male di batu kaboro lako Pairen. Katongkonan kamari tinana almarhum Ambe Selma timba parang di Keperan dan Batu. Rampo metanda male di batu kaboro lako Mama Iren. Katongkonan kamari tinana Indo Selma Keperan dan Batu. Mempatu kaboro lako Oran. Katongkonan kamari tinana Nenek Erik dalam kurung Indo Selma Kepe. Rampo metanda male batu kaboro lako Indo Menik. Katongkonan kamari tinana keluarga Nenek Panggeso timba parang di Keperan dan Batu. Kubedana taruh tosioso tuna atau situran dadi rampo metua. Katongkonan kamari tinana Papa Noel timba parang di Keperan dan Batu. Rampo metanda male batu kaboro lako Mama Widi. Katongkonan kamari tinana Papa Pasca timba parang di Rembon. Rampo metanda male batu kaboro lako Papa Herli. Katongkonan kamari tinana Papa Otto timba parang di Sapandiata. Rampo metanda male di batu kaboro lako Mama Widi. Katongkonan kamari tinana Indo Bongga timba parang di Pangrata. Rampo metanda male di batu kaboro lako Papa Herli. Katongkonan kamari tinana Mama Clara timba parang di Keperan dan Batu. Rampo metanda male batu kaboro lako Papa Airin. Katongkonan kamari tinana Nek Geis timba parang di Palopo. Rampo metanda male batu kaboro lako Pong Alin. Katongkonan kamari tinana Mita timba parang di Timika. Rampo metanda male batu kaboro lako Pong Alin. Katongkonan kamari tinana Mama Mita timba parang di kilometer 8 Kepe. Rampo metanda male batu kaboro lako Pong Alin. Katongkonan kamari tinana Denis timba parang di Palopo. Rampo metanda male batu kaboro lako Pong Alin. Sitaluna Nenek Noris lo may bala mengkende mempatula ko Papa Noris. Keluarga almarhumah Indo Sakte Ratte Keperan dan Batu Rampo metua. Pongakja Kalimantan mempatula ko Pong Alin. Pong Pidel Kendari mempatula ko Pong Alin. Nenek Oscar Karumo mempatula ko Mama na Airin. Ambe Tandi Batu Nenek Cindy Gandang Batu Rampo metua. Indo Tandi Batu Nenek Cindy Gandang Batu Rampo metua. Papa Parol Ulusalu mempatula ko Mama Agif Batu Lince.
Indomilka batu ne dita to dambu mempatulako ne sesa Indomilka batu ne dita to dambu mempatulakona Indo sundu batu sene lisa papa na depon Jakarta mempatulako papa na widi keluarga almarhum nenek Midi Gandang Batu mempatulako papa na Alin Indo Eli batu sene seno Lepangan Rampo Metua Indo Payung Topon dan Ran Batu Rampo Metua Darwin Kalalembang Sorong Papua mempatulako papa na Irin Roy Kalalembang Sorong Papua mempatulako papa na Wini papa na Gio Batu Tinu Topon dan Ran Batu mempatulako mama na Irin keluarga almarhum Nek Liling Mendoe mempatulako Mintu anak Tomate senene Wandi nenena Wandi Dayamai Mandete Magale Utara mempatulako papa Wini keluarga almarhum Neroy Lepangan Rampo Metua Indo Jusela Rantelemo mempatulako papa Nadean Indo Selo Makassar mempatulako papa Nadean Indo Batan Tanete Kepe Lembang Randan Batu mempatulako mama na Airin Indo Batan Tanete Kepe Lembang Randan Batu mempatulako na mama na Cindy si mama na Sigit Lepangan mempatulako papa na Winnie si Taruna mama Audi Parinding Bori mempatulako si papa Dean Bapak Peli Makassar mempatulako papa Nadean Indo Repi Pangalokoran Palesan mempatulako papa Naita papa na Jansen Gandang Batu mempatulako papa Alim mama na Roy Lepangan mempatulako mama na Cindy Sigit Lepangan mempatulako papa na Airin Po Jepri Masamba mempatulako papa Alim Papa Dixon Salutandung Urusalu mempatulako mama Piren Papa na Parol Urusalu mempatulako papa na Norris Papa na Parol Urusalu mempatulako Pasrian Tokulla Sitaruna Lia Palopo mempatulako Pong Alin Sitaruna Intan Todambu mempatulako Ambe Ebang Batu Siane Wanti Sitaruna Indo Nyamin Tendan Rampo Metua Mama na Cecil Tendan mempatulako mama na Cindy Ambe Suryanto Tendan mempatulako mama na Cindy Sitaruna Jenny Tendan Rampo Metua Sitaruna pa keluarga almarhum Neua Seneua Rampo Metua Indo Marcel Rampo Metua Yamato tu rarabuku tu ti cambio santun damai tongkonan kada paden ni manita marorongan tamatalinga duanta layate may sangararata tota patu siatan dabu tunta taram pobangon de tongkonan kada ta pakaloloy dari may nakikuha tabuka yulang musuling kararata tako karan kaluden demo pakampuna bulawanta tutun lako inan napa rapuan tu tapatu yang kudului dako te uluterong ko yate uluterong yate nulako borong baseta malusa yatu patasui pa pada dikutu jadi atulan nalai Pak pada di Palang satu dolin siapa na sokoli yo jadi inde mo komito mi tiro solana satu kita to suno jomi borong ya te ulu terong ya te lalu langan tekonan nate tomate do tendan ko aku tuh kampai do ambil rendi iya ya teh
Ya teh lalulangan tendam, lalulangan banuan na ambe kendek. Ya teh lalulangan tendam do banuan na kakangku ambe santo. Yo tiro ila mi alai dako. Lalu reke pendang tokonan na sember. Yo jadi atau tu luterong ku pati. Yo ya telo ku palaman dolo tonggar kai siringan. Tompawa do kita. Toma marak kate. Indel mor komito sama ne kupira. Modal aku ke aku lonang ka ina aku sala male bawai. Ne kome. Do pa misule mati ke mangkai bagi te satu sere. Wa bereta doke. Inde do pa ya. Alana karwa do te. Tomangiso te. Lula ko toma katia te. Toma randing. Bagian kesehatan do tip. Petugas keamanan. Jom tak watak teramir. Bapak Pendeta, Patak Karawak dan jemaat tenar. Bapak Pendeta lemai jemaat Sion. Bapak Kepala Lembang Pateke. Yo tabe taban tu bidara tejong mesar ite pengoperati mangantar jong. Kepala Lembang Randa Batu. Martin Barak Parang. Kampung Baru. Nenek kumis tabe narangi nak mani kakangku. Ambe Panggeso Tanete. Sino ko batu tomatong kopir na rampun dite sabak dente tomatuan talata sangay jong tena te na tandai tindi sino kinde du tondok sabak sika baru-baru no ke akete. Kan dia sebuah lantai. Puang Papa Lai Mangi. Nenek Laso Lai Kiki. Laso Peril. Puang Lili. Bapak Camat Kete Kesu. Bapak Lembang Kayosing. Ambek Sombo Kayosing. Bapak Anita Panglokoran. Ambe Lute Ulusalu. Ambe Tinu Panglokoran. Oke. Bawai Bapak Anita tuh. Bapak Laso dan kita sikat. Bapak Pendeta lo Lambai Karondang Gereja Kibai. Nenek Piren Sangala. Nenek Agung Sangala. Bapak Piren. Nah, alai tena taruan itu tomaton na. Tena tandai pihak ku mau di sana. Nenek Sarni Ganda Batu. Ya, nenek Sarni. Pak tabe ditolong ke sahabat tena tandai tindelu pihak ku mau dari ben. Terorok ku dah. Dapat terangi bang, sahabat inde. Tumarogi inden na ada.
Nenek Grace Tondon Makale. Bisa nina sama ada rasa gaya ada memang masuk sultan. Oh, mami. Mami. Aku yang mau pada putih ni. Nih, nak. Kalau anak karampuan ta, dan ada yang timis salura sa lubuk. Kepala Dinas Infocom. Bapak Maksi Bera. Bapak Wiwi Bera. Bapak Ana Restu Bera. Ya. Oh marah itu, ada masalah. Siapa ya? Siamo malantennaren. Tadi dua punto para lo. Risma. Pak Pradisanda, nama ini ya. Dia tuh kami ke Harai. Dia tuh anaknya. Ditaruna duka toda ko ke maras sani masidan tunga-tunga tutok. Puparampolo ko din kusulan nasa pia biung. Tama joren nasang hindi to era. Sama lagi dana pasangan dana pakai tumara. Antalaw di may lo sambalin may rapor-rapor tutumampa tontong may patulunalan may patete kalambanan antara po salama Angga lagi maluangan batara asia-asian narande di tanah kalua. Dala rondon nina pamerang nada nasarombon nina bewarana. Tananan na puang matua osok-osok kekan nato tumampa. Inde bulo lao langi. Talla langsung di kasuaganna. Ina tempon dio mai. Inang ka nanti pautona. Keren to mendau sugi keren to menta bianan langang kalan dona sangka rek kelayuk nadan dan padelean mangka moko inde bulo umperenden bulawan ni umanete kandaurei inde gaya sioso tarapang di mata pindan tonna merokko alang di bandorara tonna me dio pani to melumi alang kamamaranna paretan lugulinna pani to melumi kapetindoan na banne malapu maka mo perendek bulawan ni umanete kandaurei inde gaya sioso tarapang di mata pindan tonna solo rante kadua tonna tambe balatana tandung sia-sia maka mo inde tua-tua mendadi tua-tua narante kadua
dau mai lakian surak lakoto balakan layu lakoto palang kamadao nalambi muat tunna nadete mokulla kasidollo kamu ladi toding rara ladi tanda lomba makaise rarana baima abul wada makaisena bonde matua masonggo bisara namangka todako kedako umbaki umba lana posiaya ko alang di bandorara lana posalipi ko panito melumi kumua tomba piran topiran keden ni tolendularan keden ni tolendu mentiongan na mentingara na mesaile labu tulampai nanna kumua mangkamo senene irta mangkamo mintu anak kampona langang kalandona sangka rekela yukuna dandan palelean tutun tama di sanga rapasan sundun rapasan sapurandanan rapasan sarim bone-bone upumo sampana tua-tua tabe todirare joro namane mabu atu keluarga pongkor tabe doke minde kapuanna ya, disilakan rumpun keluarga kalau boleh diurut mulai dari kakak tertua bersama dengan pasangan untuk menyatakan ungkapan hati lewat mabuk. Silakan. Ya, yang sepuh kapuh secara berurutan. Ayo, silakan anak cucu semua. Mak Toding. Setelah Mak Toding nantinya maras sandise dan tutunga-tunga diong, kita lama sampah te pira-pira tapake. Mapepisan adako toma adolal lamang ngaru indetedio mangka to mapenduan na pamaraka tallu lagu mangka to latama to maiso to malambu mangka to pakatia. Ayo maju disusul dengan keluarga Tomarapu Mak Toding. Ayo.
na kompor di tiba dia toma kompor dia no kami ganda tuman Selanjutnya ngayang daud palang kamada oleh tulade siapi susi inong langan noi tau langan noi ya pana kenale umbai tonai tanah tindak sari ralolo nale napola langala hangyong nasapa mekidi kidi nasapa mekidi kidi le Indena untongana anile indena umalesoleso ile apa nakwato inde menurut kale misa angkune nakwa inde siapa tu mama nasi ile kenari kadame aku te batingku pato namariaku inarono oi mata sidak tengah penawata dekadaren nabe inamaroron ya bulayan tasang yamar rawa marorongan
tanah sadika taudaleinan napile tomalena miak kila karebana kayu bangit pinatu tunge toduk tuapi inawang susiton aluk nanene nane kena sakka todolong Sao rara na
Ôi lê con mong người đã đi su ra su ora ya mara mi peame te la re te pa curale na re ma wa que vaca Isan lale tunatanda aile o tumandi sigdi nata doakat Bayagyo pala ito sa pira patuan. Ito pasigo ito mamarak. perang hindi bating ko solato ng loriot Morai na tama matangurawan bulumata narwa mo palolon na sola pa rin dede. Tumangimi tandukutero sidam ni kalena male na tampe tanduna sola na bokoran dukuna sidam pampanglabi tupe paireng. Na pumuai ne rara sola pontolola. Nama sorry laku Pak Sandi. Oke. Mau papawi dia. Ya. Pertama si puna dia. Sampah palambita. Ulangi niran nalani sidam nilele nuran apa buai nera. Sola kontolon. Lama ketemu Timika cuma ya, aku cuma Timika. Timika Papua. Tadi ke solana sange, kena to kina wayat. Turunan nato papa kaboro. Pak polisi cuma Jakarta. Umaita sama Ita cuma Jayapura. Oke, ya. Oke, no soro lo meto mina. Buddha Batina Nang solo Tomina Ayae Pamahilan Jom Timiane Mabrama
biung. Biung artinya tidak ada lagi ibu, tidak ada lagi ayah. Pak biung-biung. Ya. Pak biung-biung. Setelah itu ditutup Pak Billah Buloh. Sadia pakatia. Ndedu katela mina. Menasake mandina na morenki matori na soromo. Ya, kore semangat. Matorina sanggup bite pakatia na katia aku bite karangkan deh. Jarang-jarang dilakukan di tarian duka, di kedukaan di tarian duka ini. Ya moto tamatori solanasang. Nakapia tidak karangkan deh. Operator sound, nah ini Pak Beja protokol. Kita tolong operator sound sistem ini Pak Beja protokol dan Pak Tanda Indah. Nah, nakatia nakarangkan deh. Yang namang kadako, ya tumangkan na mo apa nila sonda sa Pongkoro siya atau mereka. Ada foto bersama nanti satu kali. Mantap nih terminal ini nanti lambai sangatlah. Tak apalagi babalalan ni sa anggar mo sambayan ganapur tentang upat sakay kami. Na buang ka ko lang pakite wa keluarga tanto ko da karanduka tu bellong na. Ya, tak pemilong isolanasan.
Oke kakak. Asal tak siap tingkai kumayada. Amin. Yo kembali. Ya maturi kita lian nih sama Wipalambita. Maturi ko ya. Kita mintu tirampau marinting tayo na ng tumatemanda. Maturi do kaki. Betul terma balok yakul tayo na bisa ka maturi. Pasake buana mulai malah balukan na. Ya, gerakan Pak Meraka. Itandai juga ya. Adikku Papanto Adikku di Papua Saya melokoppo kura serande. Denau pun alobo di gara-gara nama narang. Ambil ku ne mantan dia mai papana resti papana gue mantan ke mana lema mana dia mai dah pasaroi pak marak ke mana dia mai tu matua lagi dia kata dia HP Oppo dah saya ngomong dia pinjam protokol ya dia mana kompar langsung kuben. Pirano pitalamato di ginawatun ng puti sama di Palambita. Ya, ganti gerakan Pak Ondan. Ganti gerakan Pak Duru dan Indo dia merembor mayang dia tak pada. Sampai di sini dia. Sampai di sini di gua membuat tinggi mentabi suku-suku di gua membuat tinggi suku-suku tomambela ringi toran dal langit suku-suku tomambela selesai Pak Katia, selanjutnya Toma Iso. Mantap. Kita lagi papirangnya pilih kita di HP kalau nalin di meja protokol. HP di meja dan HP. Tanpa sama nak satu tadi. Pasal
Tadi tukar tujuh tuh. Yo, tatoli duka itu maiso, tatoli. Yo. Pak sampah yang terakhir, maiso. Toma lambu, toma tumbuki, sama bang siato. Ah, gitu panitia, matoring. Gitu panitia, anak-anak apa? Anak-anak tomate. Ya dia ikut tuh salah satu matoring siapa aku. Ah. Ngapain apa ko lagi na oh. Yeah. Maiso foto bersama satu kali dengan keluarga. Yo. Cuma ngala ko nito minala misalkan na termede di yo na umpara te dialat sa sala. Karena po mato to pasake ko. Di malam pula pula sino. Ya, Maiso. Pakai ini itu waduh nak. Maiso. Oh, rimba kan nama motor susu masa ke badan kita. Rimba kan. Ya to na pagana ne to minaya tas hari dia untuk kita keluarga nak tomate keluarga tantino tama foto bersama. Ya biar nopi. Ya silakan. Ya. Menuju ke depan VIP. Semua yang ambil bagian. Juga tetap apa kopi dah. Nalai foto dulu kasih mengartak nasang. Iya. Toma apa kopi? Siap-siap. Bergabung. Hindi maratena ng tiro kita kimato na inato si Pakaboro pala iya. Buat. Iya. Kita biasa dulu. Baru dari bawah masuk. Mana Bapak Cipras ya? Ada. Ada. Foto-foto ke Teo tuta lurus begitu di keluarga atas ya pira-pira pa. Jalan susi nonton. Kalau ada memang. Iya. Mama na cendindi. Cindi coba cari mama cindi. Atau cend. Apa lagi begitu? Gaya apa itu? Gimana? Begini.
contoh gini. 8, 3, 2, 4 sampai 10. Oh, maaf. Tangan 3. Angkat 3 begini. 3 begini, Tante. 3, bawa sini 3. 1, 2, 3. Bawa sandal. Ay, sepada pelupuk pula aku. Nomor 10 nak balik ke situ. Ya, udah cari mama. Sabar. Sabar. Ada, Anton ada. Minus. Naik aku juga foto. Matang enggak? Yo, tabe lagu kita dapat terpinan. Kamu tuh alumni SMA 2 Makale tahun 2000. Tole pa lagu keluarga. Dempate Pasuduran. Aku kamu tuh alumni SMA 2 Makale tahun 4 Pinan. Macam apa sih? Ibu negara. Anggota dewan. Gibran. Nomor 10 boleh. 1, 2, 3. Oh, mau lihat deh. Tim sukses. Tim sukses. Ya. Apa begitu? 1. Ya, begitu. Begini. 1, Jalan sejuk. 2, 3. Biasa aja. Weh, awas deh. Sabar santai. Ya, ikut. Tunjuk ke atas. Apa? Tunjuk ke atas. Ada yang cantik semua. Mama. Ada yang cantik semua. Tutup. Jangan kasih lagi. Kabur air. Wali ke tenda itu. Sendal merah, bikin kabur air sebelah kananmu. Ya. Bikin kabur air itu, taruh. Ya. Bikin kabur air. Enggak ada bila lah. Sali senyum. Sali. Kurang bila.